Tato tata man malo ya ime uma amaya pule mal man tato te olai Yehova oe lole man malo Tato tata man malo ya ime uma amaya pule mal man tato te olai Yehova oe lole man malo Tato tata man malo ya ibe uma amaya pule mal mana tato te olai Yehova oe lole man malo man malo amaya pule mal mana tato te olai Yehova oe lole man malo Tato tata man malo ya ibe uma amaya pule mal mana tato te olai Yehova oe lole man malo Tato tata man malo ya ibe uma amaya pule mal mana tato te olai Yehova oe lole man malo Amen. Amen. Oleh tayau na yang tatu fal. Ya, anda leto tu Yesu. Ya ini Yesu. Sefa orang yang tu ema. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ya, favela ifo neta ya lisho fa malmalo Yesu Kristo shule. Soma lisho tetai mafatua ni matifo leo le malo le committee. Favela ifo shule fa fenanga mlango shukuto ina moto fatua ni mate leo tamao tina. Ia mama malo mpa ia la slasho tatu ekalesia. Amen. Amen. Ia ole otala fa neta yao ya ele se Ella se me anana ina Yesu ina tai na Yesu mai mutatu na tai iyo swafa la boletua amen me neta yao ya tepena lo loto mana yao mania mania lo loto na neile tatu famele so na matina fema ete skep como ole tono le mamalo le tua amen ne
nela nei tai au ele mafai au no tatou fai ase mea ga ele oso tu tono le mamalu ma tatou wo tono le mamalu nei tai au amene amen mena na raina fio Yesu lani ai femela na fio talai na so awani o tu wa Yerusalem se ya fio malia le mana e fa pena ona tai tai o e tai tai ya nela ye tai au nei amene amen ya le te mala o to ma fa lo tatou tu lai mai e mo la tai no tatou so nei tai au hallelujah. Hallelujah, Jesus. Feel my
We welcome you, Holy Spirit. I feel my yamale poto male atamai. I feel my yamale malama lama iluma ya taimato. I feel my yesaya taitayo maso maso pau le tayo. I feel my yamale angano le miinga le tayo luma ya taimato. Mato wala ulia oya nganga poia. I feel my oya malo sirisines. Mato moina le berde ilo mapalu malo machamu. Mato tele mafaya samea bale uno oya le tayo. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. I feel my own yes, ole ngana la nei ole nei taia ele o toi nei oia ai o toi su manu malo tu fatasi o ao avela tolo patia sei ele taia ole nei vai alanga lo tua o sa uni lo pese ma la tolanga fafitai ele ma fai e upu malenga ngana na fama talaina le lo fole tu au ia ele nei taia ole tangata manu malo si atu o ao le atali ma le afafine le tangata fatu tua ma le tangata teliton tapena lo taulanga fafitai e moni le nei taia ele o le malo si ele o le fita le anganga o le tua o ia whaia I'm convinced stop because I am mafau le alofa o le tua to receive this kind of love that Ina ia po ina mai lo na tali pelele totas. but I'm grateful. Ia le fano se tasi e fatu tua ia.
Fataya Tele Tao. Alanga leo tele lo tu le Tao. Batu so langa Papatai. Le Tao le manu malo Papatai le me wa fire keriso. O Toetu o tato o li o soi bolo tato o tu. Hallelujah, Papatai o lo tu le Tao le nei. Papatai o le Tao le manu malo le me wa fire lo tato o tu. Le paola tanga ala ya Yesu keriso. Tato fama na tuina. O tato manu malo ya yo no keriso lo tato o li. Papatai lo maliu. Lo to soi bolo manu malo. Mato mo le ola. Ole ola lava le fama bau. O manuia I matou. O tauani o tunu wina I matou ne patu o tua. O fama mai nei matou ele le manolo toto. Na fata wina I matou. O le toto le seila. Ele se pona. O le toto le tamai mamo le posia. O le mana sula foina. Wai mama tuli manua pito luka. Wai longa I matou. Wai longa I matou. O maso ola. O le ola lava le fama bau. O no ke riso. O lo to tolu ya te mato. Le ola lava le o maso ola. Mato Papatai le ne Tao. O le Tao le manu malo. Le Tao le langa fia fia. O le Tao si ai o maso liba. Mato te fafo le viga. Ia via o le mato o tuma. O soi pole tupu tupu. Le ali o li. Le atua mani vau e atu le fama vau. I'll see you leo mai toi alanga ya te ye langa ngana le Tao. Papatai le atu wa e matautia. Papatai lo tama. O mai le nei Tao lo matou taulanga pati lea. Matou te whawheteia. Lo alofa ma lo anga le li liu e le mawai tu mau. E o le whaavavau I lo suafa ke riso Yesu. Le li imanu malo o matou o le mala aua tuainei. Ala langa leo whatua tua le nei Tao. Amen, amen. Hallelujah. Whaatalofa lo tua oi. Whaatalofa lo uso. E fusi. Hallelujah, Father. O le Tao le manu malo. Ele na o se manu malo. Manu malo a iai. Amene. Me Tao le manu malo a iai. Ona o ke riso Yesu. Ke lo e a malo le au. Ke vai ele mapu kala o lea kala. O le team lea. There's a winner. All the victorious people here. Hallelujah. Tuvatasi o au. Ave sa pati lo tua. God is good. All the time. Ele ai se faulinga fa noa. Oh, smile. Ele ma fai upo na fa amatara le mena fai keriso. Amen. Ke le koe maua la kaiau ngai. Ke le koe maua. Amen. Le kaiau ki kau kingo la kaiau ngai. Le ai oia le lo soifua ya ke oi. Member keriso lo ola te tonu ya tata. Amen. Are you ready, team? Are you ready, church? Are you ready? Today is your day. Come on. Hallelujah. Jesus is alive in my heart. Yes. Jesus is alive in my soul. Every step I take, every move I make, I know Jesus is alive in me. Jesus is alive in my heart. Jesus is alive in my soul.
in the Lord. He's alive and He reigns. Hallelujah. I don't know. I don't care what the world may say or do. All I know is that my Savior, the Lord, He's alive and He reigns. Alive, 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 alive forevermore. Everybody's alive. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. He's alive. Come on. Alive, alive, alive forevermore. Lift up your My hands. Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. If you are alive, lift up your hands. If you're not alive, go lift up your hands. Alive, alive, Yes. alive forevermore. Lift up your My hands. Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Yes, Jesus is alive. Come on. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Yes. My Jesus is We alive. believe Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Hallelujah. Forevermore. Alive, alive. Yeah, baila Siva, baila Siva. My Jesus is alive. Baile Siva, tanga-tanga, hola. Siva lá, tem Siva lá pra frente, hola. Siva, 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 tanga-tanga, hola. Yes. Come on, team, give a smile. Siva, tanga-tanga, só espuma, hola. Hallelujah. Jesus is alive. Come on, come on. Fire alive, I work Siva. Siva, Siva. Hola, que liso coi cu. Ale, alive, I work Siva. Come on, I work Bessie. Give a smile, give a smile. Silong ai wow, tao ni là party. Copy, 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 copy. Copy. Hey. Jesus is alive, come on! Hey. Yeah, Siva la répète, Siva la répète! Siva, yeah! Hey. Alive! Hey! Hey, 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 hey! Hallelujah! Siva la hola! I don't know! I don't know. I don't know what the people say. I don't know. I don't care what the world may say or do. All I know is that my Savior, the Lord, He's alive and He reigns in me. I don't know. I don't care what the world may say or We do. celebrate Jesus. All I know is that my Savior, the Lord, Yes. alive and He reigns. We celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate. Oh, oh. Lift up your hands. Celebrate Jesus, celebrate. We celebrate the salvation. Celebrate Jesus, celebrate. Oh, Hallelujah. oh, celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is
Hallelujah, Father. Ia ilona mamalu le nei tai au sauni atu ilona pa iyo pa iyo. See you wow. We give all the glory, Father. You deserve the glory and honor, power and dominion, Father God. We give all the glory, Lord. Lord of lords, the King of kings, God Almighty. Be all let you amalu.
E po tuli vai uma e tau tau e lau lau pai va uma lo mama. O le afi mama ai. Bi o le o no le tu ai no yuta. Hallelujah Lord. Hallelujah Father. Le tu le tamale alo le nganga pa ia. Le tu fa maoni. E matautia lava oi. E sili lo suafa. Le suafalo e le pule ma le mana. Hallelujah Lord. Hallelujah Jesus. Hosanna hallelujah. Fa palino e le vinga tama. Vio le tupu le tua mano malo. Alleluia. Hosanna alleluia. Alleluia Lord. Praise your name Jesus. Praise your name, Jesus. Tato ia lipa ia mala mamalo le tua le nei taia. Sa ili se vai panoa te o tuli mai fo me ta pua ilo o tua. Ya wai fo tuli vai uma e tau tau hatu e lau lau feva. Le mamalu le pa ia le sisi le si o le taso o tu. O lo fea fio i o ia i te tonu le nei malu. O lo ia i o ia le menei. Tāpua i o i lo o tu.
O lo wha maoni lea, ua whaalia i lene i taia. O lau pule tu tasi lea, ua whaalia i lea solene. O lo mātango fia lea i lo mātau wala. Ua mātau mole mawina, i le taia au sengi lene. O lo matautia lea tama i le soifua ma le olo i mātou. Mātou wa ia le taia o sengi lene. O e lava o le atu ai whaamahon. O lo alofa lea na whaalia i lunga o le sata. E maliu mai tō sefua mai le nei taia. Ua mātou whaamana tuina. Mai le taele o mātou lota e moli atu o le tau langa o le vi inga. O le whaafetai ma le whaamuna. A wai le mawhai o na mātou tala ina. E le mawhai o na mātou whaamatala ina. Le alofa, lo loto, lau tele, mawalunga o lau fio i lo mato. O mato whabeatu i o lunga le neita. Ma le vi inga i whapale nai o lo mato. Mātou manu malo wa ia I na wa malo o ke wiso. Tala mai le langi ngā luenga o wa. Whaalia lo matau ti. Lo siri esi. Ma lo whaamau. Le manala walena tu whaatu mai a ke wiso le ne taia. Lo lofo te tonu ia ni mata. Mafu anga leo lo mata ula. Mori atu lo mata utaula. Fa leo atu o mata ula utu malita ele o mata ula. Ia vi ia oe. Ia la e oe le vi inga. Ia fa paleina oe le vi inga. Le famanu, le faneta. Father, we give all the glory and honor and praises, power and defeats belongs to Agelu
Tātou langona whaatasi le nei tai au. Wala awa tu mali whaaloalo li kalesia tātou tūlai mai. Whauau lau tāpua ingai lau atua le nei tai au. Tātou langona le alofa mali whaamaoni o le atu. Si ai ua au ia te. Ale tae leo lau loto. Nei lava se mea mawhai o na tātou tali atu. Wana o le viinga ma le tae leo tātou loto. Awe la mona le nei tāu si ai ua au. Papale lau atu o le viinga. Hallelujah. Hallelujah, Father. Papalino le vinga malita ele o mato loto. Ia vi ia lo suafa pa ia leo no.
Le atua le tama, le atua le alo, le atua le ngang pai. Ala langa le whana wale atua le nei tai au. Amen. Tu whaata se wa au awe sau taulonga pati lo atua. Ai sauni le te talo mo le mamalu le nei tai au. Ta talo oi bala au atu oi le ngangana le langi le nei tai au. Koro masi kere kana mamando. Hi sokoro shanda. Aya mama masi e koro soto. Hi polo shandara mama ye sokoro shandara mama. Hi poloto koro sike. Leo tele oi te talo oi lo watua bala au oi. I le ngangana le langi po le alama le ngangana. E sa loto oi leo te talo au oi le mamalu le atua le nei tai au. Father, we give all the glory. Ko shikara mamando yesa tata mamando. Mato tuina atu o ona le atu o te ia lau ngā luenga le apostolo e meso le komiti. Lo uanga le lei, Father God, give you all the Ise karamamando yesa kalamamasia. Haya masoko toloshe. Ikoro shanda. Oh yamamasiero sokoro shita. Ikalesia le worship center worldwide so se tafa le nei langi. Yai lo wanga le yai lo malu lo mata watua. Mato tuina atu lo lua o Israelu lo pui puinga. Lo wanga le lei. Father, yes, Lord. Yai lo pui puinga e lo wanga le lei ma fai lo ma fa manatu o tangata. O e lava le ke riso manu ma lo. Le tupu ma le ali o Israelu. Anga le lei fo isho mata watunu o Samoa. Le whainga ma lo tuina atu fo le nei atunu o mata una no fai. Mato tuina atu no yo mato o fa le nganga. Ona ya le uli me loi. Koro basike, yes, Father God. Anga le lei mato kalesia. Koro shika na mamando, yes, koro shita kana mamando. Maya imatau le loto ta pena. O lata loto e fio mai le siti anga le atua la ua fio. Maua imatau le loto ta pena. Maua le loto ngā lala ma le nau le atua. Ua lata loto e fio mai pa apetai lo mamalu. Lunga lau e kalesia, mai so mātou a inga, o mātou whanau le atua, e te fola, e te whaatau nu, e te whaialama mo i mātou tama, whaawetai le mamalu a lau a fio, mātou whaafo le vi inga i lau a fio, i lau suapa ke riso lo mātou a lii, lo mātou atua, mātou wala au iai ma le whaatua atua i le nei tai au. Amen, amen, hallelujah, Father. Apale lo atua le vi inga, yes, Lord. Yes, Jesus. Glory, hallelujah, Father. Hallelujah. 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 Dio e tamari nei tai au. Mato falongo ina longa lue mai nei tai au tama. Wala au ya tu nei tai au.
whāwau mai ngā mana loa nganga pa ia ni nei tae au. Ile amataino le mātou nei sauninga. Se o atu le whai uina. Wha moe moe mea uma ia te oi. Mātou te mawhaia mea uma i le whaatasi mai o oi. Nei tae au, ngā lue mai oi nei tae au, fwoi pelvi inga ia te oi. Ono o Yesu wala langa il whanau wale tua. Amene. Toi whaatele sau pati nei tae au. Hallelujah. O lo tātou iei pēle aunga mare tā aua nei tae au. O le tae au le manu malo. Hallelujah. O le tūlai e fwoi nei tae au. O te tūlai o au tangata manu malo. Hallelujah. Ai, o le a maua le wha malosi. Pea whai meira whianga le tua. Na wha mamtiva ina o ina ia whata mau a inga ina oi. Hallelujah. Ai o le wha malosi nei tae au. O le a maua mai le tusi a mose. Tusi e lima a mose. Teu te nome le vadu. A lona whai upu. E se fulu. Ma le whai upu e se fulu ma le tasi. Ma le whai upu e se fulu ma le fitu. Ma le se fulu ma le valu. O i maua e se wha malosi a wā le ola fō whai taulanga. Ma le ola whai taulanga fō e o lo tangata le tutu watu. Hallelujah. O hao o tangata manuia. O oi o tangata manuia. Hallelujah. Whai mai le whamalosi. A e ai, ma e ma o nai. Ia e whamanu atu ia i ovaro watua. Ona o le nuu le lei, wa ia watu ia te oi. Whai upo es fulmartasi. Ia oe ne ngalo ia te oe i ovaro watua. I lo roto. Ia e tausi i ana polo inga. O le upu fia mawhaina i. O le upu ngalo. Tātou e maua loa ta maua inga. Maua loa le poto. Ngalo loa le lofo le tua. Atu whawhetai e le maua le kalesia maneli. O le kalesia maneli o kalesia manuia. Le whai mai. Awane ngalo ia te o tau. Ne lofo le o Iova. Ia e tausi ana polo inga. Whai upo e valu. Whai upo e sfulman fitu ma sfulman valu. Whai mai. Ina e whapia ifo i lo roto. O lau malosi. Mani malosi o lau lima. Ua o mauai nei o loa. A ia e manatu ia Iova lo atua. A wā o ia na te avatu ia te oele malosi e maua mai ai o roa. Ina ia whātu mauina ai e ia lana whengainga. Ua ia tau tō ai i lona ta mā e pei o na whai de aso nei. Leo tātou iai le whengainga ne na osia. Nei vai aso tā ua. O le whengainga na osi. Na ia ave ilunga sa tauro lo mativa. Na ave ilunga sa tauro. Lo popole malo watu wale mea. Lea la Toetu mai Yesu ne tai au. O oio tangatu manu malu. Na ia ave na mea uma ilunga sa tauro. Wale toe maua ia i tātou mea u. Whamanuia lea tua i la fua i ne tai au. Au mos tātou pese. Lau whainga luenga, mo le awinga tato fua i neta e au whamanuia rea tua i la fua.
your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Mana ia wharo mo no au, tato siti atu le fōa I neta au. Vi ia o e tamai lo le lei mo lo wha maoni. O mato tutula I neta au siti atu le fōa I alau e kalesia. Si e rofa, whamanuia, whapaia le fōa I neta au. Whamanuia I ngā ruenga, whamanuia bisinisi. Fese mea awala mai ai ne cheleni. Ia iau whamanuianga le tu. Whamanuia ia inga taitasi o lau e kalesia. Wai fo se wasi asi mai le nei tae au. Ia iau whamanuianga I lunga ia te la tau. Whamanuia fo ki a kone whai lato ngā ruenga I lea sa ma lea sa. Ia iau whamanuianga I lunga ia te la tau. Whamanuia fo ia o lo ufifuina nei cheleni. Ia le poto mai lau a fia o le tu e lufi ai. Whai ai lofi ngaru. Ora au ia tu e nei tae au. Wau mai ngā rue o e me ume nei tae au. Ono o Yesu wala langa whanau wale tua. Hallelujah. Tato iai e taimi o le whamanatunga. E tino Yesu Keriso na whamamomoina. Malona toto na whamalingina. Mo I tātou le whanau angasala. Ora tātou tatalo. Nganga pa ia o lo o fio oi le mea nei o lo I a fio I tatono a mātou loto. Whaawau lo ngā lue mai e whaamanatu ia I mātou. Whaailoa ia I mātou le tāu o le sauninga le nei. Whaamantunga o le tino ma le toto o Yesu Keriso. O le na fua ina mo I mātou. Ne o mātou langona ina. Le tāu o I mātou I le tama. Malona alofa mai e ala I le fua ina mai o Keriso mo I mātou. Awai nei o mātou whai o se mea o mātou māsani ai le aso sāma le aso. Ia ngā lue pēa o e whamanatu. Whai loa ia I mātou. Nei o mātou langona lo na tā ua I o mātou loto. Nei o mātou wola matari tonu ai ala I le whatotu. Mea ua whai ai le li I mo I mātou. Whamanui ai lau a whai ngā ruenga le a ngā ruru. Whamanui ai lau e kale si o le atari. Mawalunga sovi inga I le swafa o Yesu. Amen. Leo la ngarulu e atu la au whai ngaruenga. E tufa atu le tino ma le toto Yesu Keriso. A whai e te tau aoina. Ne sila lea me ta ofise I o tātou tali sua fatas. Yesu,
toto lo tātou ali e o Yesu Kiriso. Le a sau sila ia. Na mafua i sea, ona e tau awina. Tātou pepese le tae au le nei ma tātou alalanga. O tātou manu malo a ia i o nao le manu malo Kiriso. O tātou manu malo o nao ia ma mea ua ia whai. Hawa mafua i sea. Sila ia i oe. I le tā ua oe i le atua. Ma le taulanga na iau foina mai. Se ia whaola ina i tātou. Mai le anga sala sa tātou iai. Ai se awa maliwa i Kiriso. Why Jesus died. Ai se awa maliwa i le li o Yesu Kiriso. Fai mai e moni mau le apostolo Paulo le kalesia i Korinito. A wā o le na le iloa le angasala. Ua fai o ia e le atua ma angasala. Ina ia ve i tātou māmi o tonua le atua. Fai mai o le na le iloa le angasala. Ua fai o ia e le atua ma angasala. Ina ia ve i tātou māmi o tonua le atua. Sila mai le atua ia i tātou e le aiso tātou le lei. Le aiso o tātou atua wanga sala i tātou wa le upulea le fionga pa ia le atua. Wa whananau mai tātou mai leanga, maleanga sala. Ma wale o ai le vi inga i le atua. Sa ili le atua i se awala e tue whalele ia i tātou mai. O le mafua anga leo le foa ia mai o Keriso. Na ia maliu e tongi ola i tātou. Fai mai o lena le iloa le angasala ua fai o ie le atua ma angasala. Le tai au le nei o le nau e tau awina. Le tau langa na fua ina mai e le atua Keriso lona tino ma lona toto. Ua wha momoina, ua wha maringina. Le langona e te tau ana tato langona ina. Le tā ua le alofa o le atua. Le fesuia inga le mamana le ana ia whaia. E ala i le soifua o Keriso. Wa fesuia iai o tātou matanga mo tātou elelea. O tātou wanga sala ma mea o tātou whaia. O tātou manatu whatau waa. Negative thoughts wa fesuia ia le atua. I le maliu o Keriso. Le fesuia ina mamana lea. Na iloa ele pangota na i le itutau matau o le li o Yesu Keriso au whaasatau lo ia. Fai mai e ana whetala inga polana upu. Senae, ua moni lata usala. A o ia lea, e le ai se anga sala na ia whai. Mai leo lana unga ngina ina ua ia iloa e moni lama le alo le atua le nei tangata. Lea li ie, mana tua mai au pea e a fio ilo malo. Mai leo le whetalainga Yesu o le aso le nei ta te whatasi ai maoi le paradise. Le manu malo le na manu malo ai le panuktas ai le tutau matau. Manu malo o na waiai loa e moni lava o le alo le atua le nei tangata. Le iloa lea na vava ai le fita sai ia tutuia le itu o lo tatu ali. Ia vava ai e moni lava. O le alo le atua le nei tangata o ila ua ia. Na feliwa ina, ma fesuia ina e le atua e ala i le maliu o Yesu Keriso. Na ua lata li tonu ma le fatu atua e moni lava. O le alo le atua le nei tangata, o le asau sila. I lona tino ma lona toto. Le nawa ia te oe. Le nawa e tau au ina o ngalue mai lona nganga pa ia se ia whamanatu. Whailoa. Le manu malo le o tātou pepese ai. Tātou te manu malo ai le sabalinga o lo tātou savavali ai. Se ia o le aso e toi a fio mai ai lo wali. E si itia oe o lana e kalesia. Hallelujah. Lau atu ma le whaaro alo tātou tūtula. E asau sila ia. E moni lau.
O ia ro tātou whau. Mana whesuia ina. O mai lona soifua pa ia. Molo tātou wola le whapari ai. Le ola anga sala sa tātou soifua ma olai. Ua whesuia i e keriso i lona soifua mama. O lona soifua le anga sala. O tātou manatu whatau waa ma mawhau whaunga le. Whesuia i e Yesu. I lona mawhau whau atoa malelele. O li fina ngalo le tu. Na ia toe o atu oe i lona manu. Whatasi mai ia i le ola e whawawā. Awa o lona alofa lea. Ua fua ina mai ai kerisa. Tātou whamanatu o lona lea whetalaina. Tātou whamanatu pēa le nei saumei. Se ia o oi le aso. E toia fio mai ai oi. Tau ao e lau e kale sia o lau whana o au tangata. Lau tino kerisa. Ma lau toto. Tari tonu mon mato fatu tu ai loa lofa. Fo ina mai ai o ia mo i mato. Na te whai ale pesuia inga ina mamana ina ia leleia i tātou malaufi. Whawhetai loa lofa. Whawhetai lau whamaoni e tusa mau wholofola. Le wa matou maua wa matou talia ina. I le anganga wa tumu le whawhetai lau foa e ala i le soifua o Keriso. Lona tino lea ma lona toto la matou sauni e talia ma le anganga whawhetai. Fo i le vi inga ia te o e tamao na o Yesu. Tātou talia ma le whatua tua ma le talitona. Ama ea whawhetai atu leo oi ia te ia. Hallelujah. Whawhetai atu leo oe i le lofa leo leo tua. Ua fua ina mai ai lona alo. Whawhetai atu oe ia te ia. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Hallelujah. It's well, it is well with my soul, with my Tātou lau whawhetai loa tua. It is well, Hallelujah. it is Whawhetai atu i mea wa whai e le tua mō tātou. my soul. Le lofa leo le tua. O lona whamaoni. E le ngā ni wholawholanga ua i e whetalai ai. O i ofa mai lona soifua atoa. Lona soifua pai o lona soifua mama. Se ia whaoraina. Mai e whatulai mai tātou mai le whawhanonga. Whawhetai atu i le tua. Deze manu malo. Ora manu malo le fo ile nei taia. Te tu fata sei o ao te ave sau patia taia. Na no fa ke taia tu va ia taia. Ona sa. Ona stai. Ona na tai. Ina ia mo oi malo. Manu malo le ia ile nei taia. Ele oni ngalo oni mama ia te oi. Faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy,
am I to sing your praises? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song. But the sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My Creator, the Almighty One. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're my King. Ewane e ngalo ya te. Olo yele ai te mata ngo fie o fata pena ina tama. Ele I mafai mo mona fai tama le nei fa moi moi. Pita yane ole tai au Toetu o Toetu tu mo ye tama la to te fai le nei ai te mafa pito mo tato. Amen. Ole vinga lai fo ile tua. Ai ono lo ye ni se fo fanga le le tai au. Ya onai fie mo le atu le nga fa maloma le nga fa tai. Ai wala watu le tinaya Eloi ya onolo ye se langona fo ya te ya fie fie se fa tai le nei tai au ya ona fa so solo toila ya uma lo fa pena il fa mo fe le talo fa pitoa ya mo sunga le le ti akono ya Paulo mosiona inga ya ona la fa pe on fe malanga lato ya mo Australia a wafu fonga fa le inga so nei la tai au ya mole toila nga fa maloma le nga fa tai ona ole tulanga pena il tato ngaluenga o tolu nei ya sa o tu o tato ngaluenga ole o fofanga pena ya ile nga tala inga ya o ngaluenga fa awa o committee fa fo ele worship center Christian Church worldwide ole mele mole toila nga fa maloma le nga fa tai ya ona le wo toya nga mai fa wo fo ini so just in favor pena ya ya ora vi ingalava fo ile tato tua te le nei sa tato valvalai hai esel mana ya pe tato to mai fatas I was looking forward when we come together as a church ele ngata wo mai mal tato e kale sia fa Britania a o tato mai fatas la ngona ile nganga le ngata le nganga fa nga etia ai tato te la ngona o tato la vole ainga tasi amen amen ele ese la ese nei o tato la vole ainga tasi ole fa na wole tua tato te ona fa tasi le tua mele mo le toile nganga fa maloma le nganga fa tai
Hello, we sound ilona anga imela ia le amatata fafutai. Ai fafutai tele atula velo to loto tele. To ono sai fo ni ngaluenga hele ngata o o lo tu ina mai. Ia a le malosi fo i o nga va ama fai. O lo fa pe ona tato pati ai le tu o matato nuti me manong fatas. Ia wana ngaluenga nei. Fafutai tele atula va mo le aso fareile. Ele tato I puti sa fa ye tia kono. O tele iloina. Nana ia se langona fo ilele. Mana ia uma sa ni ngata tal no. An me vole tal no ele se metal no. E te ia wa fialu le fale. Ai ava pe se metal no. O so mali ala tal no. Ai mai se pe ele se o mena faia a o mana ia la tal no. Ai wa pe o ma fana o miel tato mafta. Mele mole toile nga fa malo malanga fa tai. Il va senga tia kono sala to pulena. Ia ma fa ma popoina. Il tato puti le fiafi. O le aso, whareile pe ona te e nei le ngata mātango fio rea fiafi. O la ngona I nei fo le mawhana mo te whamanatu I fo. Ia taimi o popo ngāle tātori whaolo ke miso Yesu. Pe te ane lau nei tai au. Ia o tātou maua mai le ngata le nganga whaafitai le atua. Ia o tātou alanga ina tasi, whaatasi le manu malo. Ele ngata a mata mai I la. Ia lo o mai lava le nei taimi. E te la ngona ina lava le nganga le. Pe o ese fo le nei tai au. Amen. Ai me tele fatalo fai na tanga le o tava se wa ese foi le nei tai a se o le ngona se fia o le ngona foi se fin ti le tai a na le man malo me o man malo foi fia ai man mo umile nei tai a ai o tato man malo ona fia mo le anga le o le tu amen mele fa tai tele atu lo to wanga le o le vi inga la bo le tu ya te ia le ya tu fatasio au ya tina ya Eloi tele lava moli atu se nganga faftai tele lava so sunga ia Pastor Miskopa si te tai o le komiti al tato ekalesia ai mai se fai au o toiina ti akono o le mamalu o le tato ekalesia nei mangele faftai tele lava I lo o tau tausi feai faftai tele lava I lo o tau alofa faftai tele la o tau faaloalo le au mafola mea na foa ina ona o le Pala awale li le tina ia ele hiseme o ia ua na le faafetai ma le faamanuia mea uma ua faagaogaoina ona o loo tou alofa tulai faafetai faamanuia tele le atua I le paia o le tatou ekalesia i ona vahenga ese ia o le mata o le tala lenā faafetai tele lava ma faina fatu sa tala lai titi lava I langa le tala no so lava fai au ma sunga fo I li fai am to ina I le manu mahaloa ia I lea sa fa matala lava se tasi fai a onga o tu spaia fai mai o le ala manu mahaloa ia I le fai mai le fionga le tua lo mai balu fo I potol fitu fa mai a ua tatou manu mahaloa ia ia mea uma ona o keriso malona lofa ia I tātou. Whamatala lo whaiaonga whamai mawhauwhau I se fusuanga I totonu o le ring fo I lea fusuanga o loo tamawhai atu le isi o loo whai fusuanga tele lea I vāsia mupingi e lua. Tui mai, tui atu o le isi ua fula le mata o le isi ua tinga ina ia ai maua lo ma le manu malo leo ia le siampingi lava lea maua lana tupe se 10 miliona ona latu lola io I le fale o ai wa ave ila le siaki le 10 miliona wa ave lon to alua fa mai lola il mato faia onga o ai la le ua manu malo ia I o le fale tua amen la fo ile ua e ia le 10 miliona le siaki ele ai ma se fula le mata ele ai ma se tinga ida e la le nofo lava ma tapuai ma vivi
A le was maua 10 miliona siaki a. So o tātou, wa manu māloa i ai. A wā o le tātou a li whaola, o le na whai manga sala, sa whapena o na manu māloa. Na whaasata roina, o mea umana whaatingaina, ona o oe, ona o hau. Wa manu māloa i hai tātou, o le na whengainga lea, o le mea lea tau le whengainga, a covenant. All that he has is yours, and all that we have is his. O le mea le nā le wha, o le whengainga nā, le tūwha e peru, o mea uma o ia te ia, o mea oe ia, o mea uma ia tātou, o le ai ma le tango lima ma le maungau mausa, o tu watu ia te ia. Amen. Yeah, praise the Lord. Ia whawhetai. Ia, te whatere sau patevi ai le tua. Na e This one, yeah. Oh, pole va prevo usipaka. Ana file mua lo lot, lana tai au Toetu tai au ne. E ona e fasanga le tangata ne o tafa. Vai fale ai, vai la ele o ta elomata. Ye te fasanga le tangata. Se vai ele o ta elomutu. E na e fasanga mai lole e te au tu fata se o ave se pati mo Yesu na e fai al manu malo. Ale le o le atua. O lo na fa mauni foi le. Le ngata wa mai o le lalulangi o le pongi sa ma le leang. O mai o le malo le malmalam. O na wai e tape na ina. Le lalulangi na tatu whaia inai. Le lalulangi sa so na whaia oe whaia i tatu. Sa tatu whaia ina le anga. Pita iane. Whamai o le wai ele manu malo o ele nei te. O no ta tauro ke wiso mato tu manu malo nei te au. Amen. O no olo ia ele whamoe moe le sumaya. Paulo ma le tina. Ia wala watu o mai lunga nei. Ia while talo moe lato. Ia alo whata pena mai le aitema. Ia anai tama awala wal whamoe moe. O le whamoe lunga ina. O le nei aso le Toetu. E fofo ele nei tai au. Se asa ua atu e of pae mai. Awa manai alo of pae. A tonua watu le tātou polfolang. Te leo mawhauwhauina po le alme alaina of pae. Awa e fia wa of pae mai. Aisa se of o le pupula o le atua. Amen. Whele le tangata na o tawhase wa e pupula mai lava. Amen. Aisa a ye ke biso ia te oi. Po le ala walola e pupula mai lava. Amen. Ia ia le atua. Le sunga le rite a kona ia Paulo. Tina ia Siva masifanau. Ia Paulo Siva. Ia mo le atu le nganga whamalo ma le nganga whaftai. E le ngata le lua tau au satu ina mai. Le te leo teimi ma tau sang. Ia pita iane. Sa lua ngā lulue lava. Sa le whaasisi umata le lua unanga sa whai nei. Sa whapea fwoi na lua ngā lulue le whaatumutumu 5 lua unanga. Ia o le nganga lava lau o lau e kale sia malu lusengo te akon. Ia manuia o lua masi whanau. Ta jonu le nganga. Ia ele onisi la tau te anga ia tu iai. Onisi fo le tato e kale sia. O lo whapea o na whaatali mai e oi mele pone. Nā la tau ngā lulu e whaatasi. Ai whaftai a Siva. Sailo o lofa whatai lo ngā leileri. Ia a si whaistala muni a Siva. Te wele toi whalongo le o Siva. O le sunga ia Paulo mantina ia Siva. Ia, mea le mai le tisi, me se mai. Ia. Nau se au ta mai tala te wha mawai ai. Ina iau
Ne ia wo pele ia baba ai mai a oe. Ya, vi ele tual ni chai au. Pe ona tala no ina chai au man malo. Ya, ele vai ngo fa pe atu. O se vala au mai le tuo ma to ai. Nei te o muri mai se se ia fo se vala au le tuo. Ai fo fuanga lava ia fa le ainga. Ia fo fuanga lava ia ma to lava. Ia o ma fu no ma to wo. En fa no fa pe atu e fa inta. Ai ele ma wo fa pe. Faith can move mountains. Fatua me faiona e talanoa tuai so se mea lava po le lava se me te fina ngalo e fai. Fai ngofi ai ia tatou mafutanga fo inei. Ia na ole atua lava lo ia le atua se ia o se fa le tonu ia nei fo I tamai ainga ia ave ia te fu sa taulo mal Toetu mana malo le ni taia. Ia whaafawina I mea uma, ia whaaftai fo I lo tau whaitama, whaaftai lo tau wala lofa. Ia, si I matou oi o po where I le aulo langa ufiu e su, ele me tawhere susu I nei, whaaftai vi ia le tua. Ia, te au te pate vi ai le tua le nei tai au. Ia. E ma whai ona e tula I mai whalolo, mai lo au tau taunu mana e li mi lo rai wofalo. Whalolo mai lo au. Tau manei. Father, we thank you. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Mua muli la wafio le nei ainga lo matou matai. Father, we just pray for your leading and your kindness. We depend upon your Spirit, for you are the Holy Spirit that leads and guides. Ya ye te inga o nga pa ia ya ila tau le whanau. Te talo lo matou li ia te inga mana mai a te oi. Ai mai se whamalo longa lo matou li ia mai whasa o tonga. Ila wa ona ya Paulo, tina ya Siva Malifana. We speak healing upon their lives. And Father, we pray for your directions. Te ita ia ila tolo matoli e to samalo finangalo. O walo finangalo e whaia e manuia ile tangata lo mato atua. Mato talo, te tala whai tolo matoli ie. Te apunpuni whai toa ile to samalo finangalo. Whaonga ina tangata whata wa ai hoa aolo mato atua. Mato talo, o amana ongalo matoli o tso ile ainga nei. Whawhilo e la wafio e la wale atua manuia. E manuia la mato walu o manuia la mato foi mai. Manuia me tango ia mato limi. E manuia me mato te no foi. E manuia foi ia mato whanau. Pe a mato whamo mo ia te oile atua manuia. O le mato di talo. Ia whaongaina le laso I fua ma le ola. E au au nai pe ia te oi. Po New Zealand nei po Australia. Po whea lava se vaenga le laulangi anga iai. Ia tu mauri whatau wala tangata e whaongaina lo mato li ia.
O le mea whainga lunga ma sa upenga loa aolo matori. E tau waili tau whale ngā hau tau nei. Al mātou talo. E manuia i la ua lo mātou atua. A mata atu nei se ia o le whawawau. E ia le manuia la o fio le mawai. Ona swafa o Yesu Keriso le mātou li whaolo wala o toi nei. E manuia i la ua nei. Amen e mane. E tu fatase o au. Ave sau pate e mi ai le atua. Amen. Ia. Alala mai lalo whaftai.
Talo fai mau Yesu. Ioe Maria, talo fai. Te mana tua fo ile opo na avatu ia te oe. O le pepe lea e tuia ai lo fatu. Faftai a Yesu. Le fasa o lo tonga wao. Fitu le leite moni. Ai te tonu ia te a. Fasa o loto a we Yesu. Talo fai. Sia o tamai tua tas. Oia. Oh, oi. Maria, amai oi. Maria. Amai oi, olele. Oi. Te mana tua na hangi foi pena le mafui le taimi na maliwa Yesu. Au lea foi watoe. Oso le mafui e pesa me o tupu. Sao. Sempre o tupo. Oi. Oi, Jesus. Oi, mana veseinoia. Ua matala le fai to ole tu mau. Funae. O ai o lo ulua tausa i lea. Mole. O masa ilia Yesu a fai o e loa le mea o iai. Mole fai loa mai. O lea o lo ulua sa i lea. Ua soifua mai o ia na ia e wot. Ea. Ua leo toi i nei o ia. A wā ua toi tu mai o ia. Maria. Hallelujah. Hallelujah. O soe e uhi le matui ma le tinga o le nei mea o tātou o ye. Au lo masias ina ua ova ai atu o lo se sila mai o na fofonga ina ua o whaafiti a te ia ma o mana tua ai lana whitalainga ele vivini whaatolu moa se i o whaafiti a te ia talo fai ya Yesu lo uli. Wole ai lava se senga wa. Mai utar se kara. Awa o ulava o te tuli oso e taimi uma.
mau whapea atu. O te pui pui a te ia. Peita ia ne ua o te ena o ia. Ua o te ena ro wali i o Yesu Kiriso. Lea uso. O te tali tonu. O lea o toe foi i le waa ma le upenga. Peteru. Au e te loto vai vai. Tātou wha amalosi. O misia lo oli. Te leo taimi o te whaalango lango lo na whatawhata. O la ngona le mawhana whana o lona alofa ia i tātou. Ai le ngalo le te leo wawenga na ia whaia. E le ngalo lona alofa tau muli muli ia i tātou. Au e te loto vai vai. Une ngalo ia te oina oia na e savali lungo le vai. Tātou wha malosi. Tua o ona le nei mea. Ta lo whai a Yesu. Kalo whai a Yesu. Kalo whai lo wali. Koe kufa. Oi e unga kalanga. Oi e unga kalanga. Oi. Ma. Koe ku. Oi e unga kala ia. Oi feki sawi nga kala. Anga fea. Lele kaimi. Whakari. Yoanga ma pē kere. Kere oi. E sao lava. Sao lava nana whita lainga. Nā te le petia manu manu. Ona ia toi whaia le iaso e tonu. E moni le. Leo ke manga kua. Koe ku Yesu. E sao alau ka. Wau whanongo longo ia. Kau pule pule aia. Ko inga malos kau ranga. Au kuskup. Fasi yoki ia ke ia. Ia koe ku mai o ia laso e kou. Oh man. Are you right? Malia. Malia. Koe ku Yesu. O upu ia o le whenga inga kuai. O upu ia o o aso ia, whai mai. Ngā ke whaakupu le whei ka ngai. I le whawhinge. Ngā whai mai lea, o so lau whangau, malanga whangau. Ngā ke ko i momo le ulo le ngaka. Mātai. A o ia, ngā ke ko i momo lo muri vai. Mātai o. O ia lea. O Iohange lea.
Tato wa tau tangata wa tau soifu wa Yesu. Wa tau tuma no malo Yesu mali tunga. Peteru. O ke mga kuanga ia fekalai. Nga sa ili la wasi kaulanga ise failonga. Ai fai mai a Yesu. Ole ko pulanga mi ole anga lele. E sa ili se failonga. Nga keli ave ise failonga. Fai mai a ia. Nga ole failonga. O yona. Sai le mangapa ole ia. Le ia kele i au e kolu mo po e kolu. E fa be nga fo yonga ia ole akali or kangaka. Ele. I au e kolu mo po e kolu. Esa. Oh, wanga feka lain. Esa. Sa o esa ini. Sa o. Lau soi. Esa. O lea o manatua. Yohane. Mumu atu. Kato wau. Ari, mumu aku olua ke dua lua wala me ku ngama. Kaku. Kaku. Yohane va me. Kamu vai oi su. Yohane va me. Yohane top atu lau sabat. Kamu mi Maria vai oi su. Maria. Okay oi. Maria. Maria. Kaku. Tato wa tau. Soifu wa Yesu. Mai tatu. Mo. Wa tau soifu wa Yesu. Mali tunga mau. Oi, esa. Maria vai oi sur. Wali eu soi e moni lava ole ie lava le neina au iai no tiu e moni lava ua manu malo ia le tunga mau maleoti Bia le tua fa maoni. tato atu matala yatu ua Toetu Yesu ua Toetu Yesu Jesus alive. ua Toetu Yesu Marco Yesu. ua Toetu Yesu ua Toetu Yesu Marco Yesu. Jesus process Ele. Jesus is alive Hallelujah. Ele. Jesus is alive Hallelujah. Toetu fatasi o auto e spatie via ile tuo. Tafa le tangata o tafa fatalo fai o tangata manu malo. Turn to the person next to you and shake some hands. Yeah. We are the victorious people. Ja, toetu fatasi lo ave spatie via ile tuo le nei Another big taya. clap offering to God. After mo la itema. Ile tuo mo la itema. Praise God for the item. Ile taimi le sa tela no ai ma fisilingi e po Toetu Yesu. Well, they were discussing of where is Jesus resurrected. It was full matasi la so.
There were 11 disciples. Awa ua maliu po ua whapea o na le to iai a Utah. Because Judah was no longer there. Pita iana o le tai au. Wato e fo I mai Utah awa suile ngo ia sa ili. Judah is gone, but Sa'ili is coming. Wato e sa fururu ai fo ila so o Yesu ia sa. And now the 12 disciples coming What back. a wonderful morning that we have. Say, matango fia tele lei tai au tato iai. This is what celebration is all about. Me ye ta'u o le whamana tuina. Not only that we're excited, but we also replay what really happened. Le ngata u tato fia u tato vawa ai me sa tupu. And it's all about Him. It's all about God. E whati tau lava ne me umma iai I le atua. Eloy was elaborating of the match between two champions. Ia sa whapenana tala noa iai le tina ia e loi le tai au I tau inga ia te ngata e tolua. And this is what you call victoriously. O mea ia e whapenana alia e pe tatau te manu malo. And it's no longer belong to the world, it's belong to the church. E te lo toi a vea o te ngata le langi nei o taua o te ngata le langi. And now as we walk as men and women of God, Au tātou sama vali ai o tātou o tina me to malo le atu. we walk in the victory of Him. O whapenala tātou sama vali le manu malo Yesu Keriso. It's not about what we can do. E leo se mea mawhai o tātou whaia. It's not about what we can achieve, O ni mea whapeo o tātou au sia. but what He has done for us. A o le mea na ia whaia mo I tātou. Since the Christ in you, the hope of glory, Wa o le Keriso I te tono ia te oe. O le wha moe moe lei le manuia. it means that it's right now. E whapenala wha te tau lea I le taimina nei. It's in you. O I te tonu lei ia te oe. It's in us. O le te tonu ia I tātou. The resurrected Christ is in us. Le toe tu Yesu Keriso le na toe tu o lo I te tonu ia I tātou. And the hope of the glorious God that we know and served. O le wha moe moe lea o ia lei le manuia o lo I te tonu lei ia I tātou. o Not tātou te only au that lai. He's with us, E le ngata wa ia I tātou. but also we have hope, which is tomorrow. A wa ifa mo le tātou wha moe moe e hei le aso a tai au. So not only that we have the victory today, Le ngata wa ia le tātou manu malo I le aso le nei. but also for tomorrow as well. A wa ia fo I mo le aso a tai au. Because He is our hope. A wa o ia o le tātou wha moe moe. And our hope is in us. A wa o le tātou wha moe moe lea o lo I te tonu ia I Because tātou. that hope is Christ O le Jesus. tātou wha moe moe lea o ia o Yesu Keriso. Now give Him a hand of praise. Ave la ia sa pati me tai au. Amen. I would like just to elaborate a little about this morning. Toi wha pula tili le mea tupu le tai au le In nei. Mark 16, verse 9 to 14. Mo mai lele ma reko sfulu ono fa ipo iwa se yo o atu sumal fa. Can you read it in some? O tu mai o ia le tai au lava le lua yaso le vai sa pati. O na lua I faali le o ia ya Maria le makatala. That's what happened. O Amen. le na ia tuli ese ia te ia I te moni e fitu. Wa watu ia mana ta watu ia te latou o ese ia te ia. That's a O lot of latou demons. fa no noa ma fatangisi. O latou foi o latou fa longo I le tala o soifua o ia. Ma o I loa o ia e ia e le I tali tonu ai I latou. Ma vai atu ia mea o na faali mai le o ia o ese mai lo na tinu. I le isi to lua I latou. O lo la sa vali atu I faoa ai. Ona o leo I la ua ma ta watu ia te I latou uma. Ai le I tali tonu I latou ia I la ua. Muli ane o faali mai o ia to tino ang fulu mal to tasi o ta oto I latou e ai. Ona o ia tu lea o ia te I latou. Ina ua le tali tonu I latou. Ma ua loto ma a ua latou le tali tonu ia te I latou o e na iloa o ia. Ina ua toe tu mai. This verse shows that this is where we do not have the victory in Him. O fai upu ia lo talatala mai ai, e lo ia I latou, tonu ia I latou, le manu malo o ia. It says that Jesus shows Himself to Mary, Whapenana whailo me ina whailo ai Yesu Keriso ia Maria. the one that Jesus cast out 7 demons. Maria lena whapenana tutuli ese ai Yesu, te moni. And that's a lot of demons. Te moni. That's a lot. 7. Fitu te moni, o matu a tele la. Not only shows to Mary, but also to the disciples that they were on their way to Emmaus. E le ngata na whaali a Maria, ai la so fo ia to lua na whapenana ngai atu le ala I e mau. And finally, Jesus showed Himself to them.
Ona whapelana muni muli ane lea whailo Yesu ke riso i ona auso. But they did not believe him. Ai lea tali tonu lava. Remember now, 3 times he shows himself. Whapelana wa ai ai tangata nei I le mea na lātou ilo ai Yesu. The 2 that witnessed the resurrection of Christ, La ua to lua na lātou muni mawina na Toetu and muni also malo. Mary the Magdalene. Le ngata wha leo o Maria le makatala. And now Jesus shows himself to them. Alo fo whailo mai Yesu ke riso i lātou. But they did not believe. Ai lea tali tonu lava nei tangata. Just the same as us. Whapena fo I le soifuanga le tātou te iai. You can hear about the resurrection of Christ. E mawhaina e whaalongo iai le Toetu manu malo Yesu ke riso. The victory that is given to Le us. manu malo le watu ina mai ai tātou. But our mind will always place its game. Au tātou mawhauwhaunga e whapena na whaatālonga lava I o tau manatu mo tātou langona. This is what Jesus said. A upu ia Yesu na whai. Jesus rebuked them. Whapena na matua o ai ai Yesu lātou nei. In verse 14, as you look to that verse 14, Ai whawa ai le whai upa su whawhai mai. Muli ane wa whaali mai o ia I le toa tino o ngā fulu ma le toa tasi o tā oto I lātou e ai. O nā o ai atu le o ia I ata I lātou. Ina ua le tali tonu I lātou. Ma ua loto ma ua lātou le tali tonu I ata I lātou o e nai loa o ia ina ua Toetu mai. there's 3 things that happened. Tolu mea na tutupu ai I. Number 1, it's because of their unbelief. Me mua o le tali tonu. Number 2, it was a hardness of the heart. O le mea lona lua o le po le lo lātou loto. And the last one, they do not believe. O le mea muli I le tali tonu lava. Amen. Amen. These are the things that will hold us down, O mea nei o lo whapena na tau fia I tātou. or will blind us from seeing the victory. Ma whaatau waso I nai le tātou wa ai le tātou lo atu le manu It's the malo. hardening of the heart. O le whaama le o le loto o tangata. It's our unbelief Ma le tali tonu. and have no faith. Ai le ai se whaatuatua. Amen. 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 Before you go today, Ai e tele tu ua le aso le nei. you have to remind yourself E au na toi whaamanatu I ata oe. that I believe in the word of God. E iai tele tonunga I le upu o le atu. I have no doubt in my mind, O te le māsalo sala I lo mawhauwha. and I have faith and trust in Him. Ai wa iai lo whaatuatua ma lo tele tonu I le atu. No matter what happened around me, I le a whaina po le ala mei le lo si o manga. my resurrected Christ is in me. O le atua soifua manu malo o lo I tu tonu le I ata. Hallelujah. Amen. Now, turn your Bible to the resurrection power that we have. Ephesians 1, verse 19 to 20. It says here, Ephesians 1, 19 to 20, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe. Remember, I said the word believe. And in verse 20 it says, this is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Ma le winga o silsili e se lava o lona mana wa I tātou e whaatuatua. E tusa ma le ngā luenga o lona mana te le lava. Na ia matuanga lua ia ke riso. Ina ua toi whaatuina mai o ia na ia uoti. Whaanofo ia ta ia I lona I tūtau matau I mea o le langa. See, now there is power that is available. O le lau ia le mana matau tia ua hawa noa lea mo I tātou. And when we trust God and we have an open mind, we will be able to see the victorious Christ in us. A o lai na tātou talitonu le atua mwhapenana mātala tala o tātou mana atu na tunga mawhauwhanga. O na tātou loa le atua soifua le manu malo. O loi tutonu ia I tātou. It's only when you understand and know something, I whapenana tupula lea, pa ielo nau nau I whapenana e fia I loa se mea. then you will appreciate something. O ne nau nau le whapenana tali le leia se mea. You can only miss water when you do not have water. Whapenana e na whato e langona ina lo manao mio le vai pe ai whapenana le isa vai. You only miss your father when your father is dead. Whapenana e langona fo I lo tama pe a whapea o le isa utama. You miss your mother when your mother passed away. O le amisia fo I lo tina pe a whapea a mio le ola lo tina. You miss your job when you do not have a job again. E misia fo I lo ngā luenga pe a whapea wa tuli o I man ngā luenga.
But let me tell you this. Ai ta watu ia te ole mele. Unless you understand the values of things, Se ivanga na e lo le ta o me i lo langa le. you will never appreciate it. Ona e fa penana i lo le on e a puti puti me ama. You will never appreciate your parents E te lo amana ia le ta o matua. if you never understand what they're going through. Ka ele mala mala le mela u ia la. You never appreciate the knowledge that you have when you never understand how your parents put you to school. E le mafai ona e tali le leo le mala mala le pe afa pe te le lo le mena ave o matua le aonga. So as the resurrection power, E fa pena foi la le Toetu manu ma lo Yesu. you will never appreciate what God has done. E le mafai ona e lo ma tali le leo me o fai. You will never appreciate the power that is available Le mafai ona e tali le mana le wa ava no. when you do not understand what Jesus has gone Ele through. mala mala le mena u ia Yesu Kristo. Even though He promised you the victory, E u la mana ia fola mai le manu ma lo. even though it's available, E u le fa pena na ava no ma tato. even though it is given to the church. E u le me wa au mai mo le kala. But if we do not understand how He went through, A ele mala mala le mena u ia Yesu. we will never appreciate the salvation that He Le has mafai done. la mana e tali le mena o ia te. Because salvation is free, A wa le fa la tanga u tato ma fu. but it's not cheap. A ole me fa pena pa u le lunga ia te. Heaven cost everything. Ele I fa pena na ia se mena alu ai le taimi na fa pena na fa na e mau ai. Heaven. Hallelujah. Le se mena Toetu u le langi. It was given all to us. Mo fa pena na ofo ina mai umma mo tato. And when it was given to Him, Ina u fa pena na tu ina atu ia Yesu. He went through hell Fa pena na alu ai o ia se ol. so that you will never able to go there. Ina ia ua ne e o ai se ol. That's how much He has done. O te le mena faia le tua mo tato. Going to hell is not easy. O le alu se oli e le fai ngofi. It's not a holiday. E le o se alu e fa pena na alu te fao ai. It's torture for eternity. E fa pena na u ia I tinga ma fai ngata. Jesus went there, Ai na alu ia Yesu Kristo. and He came back on the third day. Ai na ia fa pena na Toetu mai ai le asotolo. The grave was dry and hold Him down. Tau ma fai ai le tia apole tau tau fiofi o ia lalo. Satan tried so hard Tau ma fai sa tali lona malosi. so that Jesus would stay dead. Ina ia fa pena na nofo ai Yesu ina. But He is the living God. Ai o ia o le tua soifua. He is the risen Christ. O ia o le tua soifua ma Toetu mai. And then He said, death, where is your sting? Le fa pena na fai mai ai le oksi o feo ai lo tu. Grave, where is Le tunga mau o feo ai lo manu malo. Ona o ia lea. O tatou mau ai le manu malo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ia le li. Now we are more than conquerors. Le lau fa pena na tau tatou tangata manu malo. Tingaina Yesu. He was struggled, Ai manu malo. but now you win. He was being tortured. Na fa pena na matua fa tingaina Yesu. He was hanging on that cross. Pa tau tau le sa tauro. Do you know what it means to be crucified? E te mana malama i le upu fa sa tauro. Crucified means that you're not worthy to die as a man. E le fa pena na tau na oti pe le oti le tangata. Earth is not suited for you. E le fa pena na tau le moia. This is a penalty of death by the Persian people. O le fa salanga le o le oti te tau na fa pena na fa o matia le ola. But it was perfected by the Romans. Fa pena na o meia le tangata Roma. Jesus wasn't deserved to die on earth as the Romans is. E le te tau na oti Yesu lunga i le lolangi nei e pe fa pena na fa tatia mai tangata Roma. He has to hang on that cross. E te tau o na fa tau tau o ia I lunga o le sa tauro. But while he was hanging on that cross, Ai il taimi na tau tau ai o ia I lunga o le sa tauro. he sees you today. Na ia va ai mai ai a te oi le aso le nei. He sees you now. Na I loa mai oi le aso ma le taimi le nei. All the faults that we had done, I mea umalava na ia ui ai. he has canceled it on that cross. Na fa pena na ave le Yesu I lunga o le sa tauro. He took with him on that cross. Na ave I oi I lunga o le sa tauro. So unless you understand how he went through, Se I vanga na e malama lama le mena ui ai Yesu. you will never appreciate what salvation is all about.
Ona ele mawhai lea, ona e whapenana tali le lea le mea na whaia le whaulatanga mo I tātou. Paul was a very educated man. Paulo o le tangata awa o ina le lei. Paul was a very man that saw seriousness for the, for the kingdom of God. O le tangata na whapenana matua tua tolo na loto le malo le tua mala na ngaluenga. He killed the people that follow God. Na whania whapenana whasiotia I tangata na mulimuli ia He Yesu. didn't understand about the great salvation Ele imala malama le lei o ia le whaulatanga le ia Keriso. until Jesus shows to him. Ina se ia o le taimi na whapenana whaali mai ia Yesu ia teia. And when he was struck down by a light, I taimi lava na whapenana teia o ia le malama lama. and then this is what he said. A opula ia na ia whai mai ai. Who are you O ai e oe. who strikes me? Yesu Keriso lea. But Jesus, I am Jesus said. Whai mai leo Yesu Keriso. O au Yesu Keriso lauali. This is why he said to the people in Philippi, Opula ia Paulo le tusi a Filipi. Philippi 3 verse 5 to 10. This is what he said. He said, look here, I'm not a stupid person. I'm not a dumb person. You listen carefully what I'm saying now. This is what he says. I was circumcised at 8 years old. I am a pure-blooded citizen of Israel, a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew, a member of the Pharisees who demanded strict obedience to the law. I once thought these things were valuable, but I now consider them worthless. I want to know him and the power of his resurrection. I want to know his suffering, sharing his death, so that in one way or another, I may experience the resurrection from the dead. This is somebody that knows far better than you. O le tangata le Or me. tautala I le mea ua ia I loa e tusama le mea ua maua mai a According to Keriso. the law, he understands every part of the law. O le tangata e matua malama lama le tula whano. But he had one request. Ai e lava lona mana onga lea. I want to know him. O te mana o ia o loa o ia. I want to know this person. Ia o loa le lei lona tangata. I want to know the power of his resurrection. O te fia ma ai le mana o lona Toetu. Not only to know Jesus as your Savior, I le ngata whapenana ia I loa o ia Yesu Keriso lo whaola. but know Jesus has the power to resurrect you from where you are. Ai e loa o Keriso le na ia whapenana whaasau loto o e ala I lona Toetu manu malo. Maybe you're bound down with the knowledge that you have. Me pe whai ona e maua le mana malama ma le loa I le taimi le nei. Listen to what he said. Ai e vai mai whai tau I mea na whai mai ai Paulo. I know what the law is all about. Wa au malama lama I le mea o lo tu sia le tu la whono. I am justified. I am entitled to be a Jew. Wa taua mea tonuina ma ua au lofo I le mea tutu ina atu ia te oe. But I miss something. Ai ei le mea o te mesia. I have something that is missing in my life. E ei se mea o lo mesia I lo wolanga. I know who he is. O te fia I lo po o ai o ia lea. But now I want him and the power that he has for me. Fia I loa le mana lea o lo ia te ia ina ia whapenana whaamalo sia. Whatever you're going through, O le ale mea o lo e ui ai. whatever you're struggling in, Le ale mea o lo e mawhatia ai. I cannot do it for you. O te le mawhai ona whaia ma oe. But there's somebody that can do it for Ai you. ei le mawhai ona ia whaia ma oe. The one that goes through hell and come back O ia again. na alu se oli ma te tu mai. And he said to you, I am the resurrection and the life. I am the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega. I am the one that created everything, including you. Hallelujah. 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 He came back for you. Ia fio mai o ia mo oe. You might think, I'm too young. It's okay. You Whaina never whape know. mai o te lai titi, te lai loa. Death is around the corner. O lo i ai le oti o taamilo milo mai o au tafa. Few people can make it to 70 or 60. Titi a tangata e whaina o le fitis fulu. But when you have the chance, Ao e maua le avanoa. remember not only to know him, but to experience the power
of the resurrection. Ia e nau e le ngata e loa Yesu Keriso. Ia e loa le mana o lona Toetu manu malo. A lot of people in the church, Tele o tangata I tono le kalesia. they only know him on the cross. Paua leo le tangata na latu loa o le na tautau le sa tauru. They only knowing him, the one that forgives the sins. Paua leo le tangata na latu loa o le na whaamangalo yang sala. But they never knew the resurrection Christ. Ai latu te lei loa le Toetu manu malo leo Yesu Keriso. They only know him who loves him. Paua leo le tangata na loa o le tangata ya lofa ya taia. But they never experienced the resurrection power Ai latu te lei malama I le mana o le Toetu manu malo. of this Easter morning. O le tau tinonga le ola lea. Today was the resurrection power. Le aso le nei o le aso le Toetu manu malo. Wherever you at, wherever you are, Po fea lava o e ai po la fo I le toinga tangata te ai. the hand of the resurrection Christ can reach down to you. Le mana o le Toetu manu malo leo Yesu Keriso o mai le ia I tātou. It doesn't matter what the world says, I lea whaina po le ale tala le lalangi. but God says that finalizes everything. A le tala I whai mai I le atua o Paul na o le tala I wha umai me uma. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Remember, Gethsemane is the place where you surrender. Ke te semane e manatua o le nofonga le na tu inatu ato ai Yesu Keriso. Calvary is the place where you die. Au Kalevario o le nofonga le na maliu ai o ia. When you've never been to Calvary, you'll never experience the resurrection. A whai e tele iot o I Kalevario e tele malama fo I ke te semane. If you've never been to Gethsemane, you'll never experience the resurrection. A whai e tele loa ke te semane e tele loa le mana o le If Toetu. you never deny yourself and follow him, you will never realize the power of the resurrection. A wha pe tele mwhaina e tu ua I tua lo tangata tuai e le mawhai lava na e loa le mana o le Toetu manu And malo if you Yesu never Keriso. die to yourself on that cross, you will never experience the risen A whai e Christ. tele ioti lama o ia tu ai mawha tau lunga le sa tauru e le mawhaina e mana malama le Toetu Yesu You will Keriso. stay the same as you are. E whapenana e soifua pēr ma e ola pēr peion e masani ai. Just fantasizing about the cross and Jesus, Pau a leo le mea e toi vāwa ai le sa tauro o Keriso. but never experience the power that is available E te to leo us. la ngona ina ma e loa le tāua o le mana leo wāwa noa mo ai. It's in you. It's in us. O lei te tonu ia I tātou. He's no longer in the grave. E lo toi le tunga mau. He's in us. O leu a fio I te tonu ia I tātou. Wherever you go, Po whea lava te alu ia ai. the victorious power of the resurrection O le mana toi tu manu ma lo leo o le toi tu. is with you, my friends. O lo ia te oe lea I te tonu ia te ai. You know, I remember that it was last Thursday. Not this Thursday, but about a week ago. I returned from Samoa. I la stofi talu ai talu na utai fo I mai sa moa. I was so sick. Na matua la ngona lava le mawhatia le ma. I tell you, I was really sick. Pawatu matua mawhatia lava le ma. But I have to go down to Levin, Palm Sino, because we have some commitment to do to the churches. Ia lasa so ai no o toi le vini Palmerston North mo niso fa mo mo le kale. Last weekend, I was down there. I was preaching Saturday and Sunday, but I was so sick. Ai le taimi a tole no i le lo. Ngaluenga lava le sa fai o le launga ma o le upo le tua. Nobody knows I was sick. E le malama lama tangata o lau te ma. But I knew that Christ in me is the healer. Ai o no le Keriso leo I te tonu ia cha o i o le toi tu manu malo. I didn't leave him here in the church. O te le fa penala fetau ia cha i le lotu. I take him with me. No o walu ma ave o ia. Even when I returned, I was so sick. O te fo I mai lava o lo o langona lava le ma. I hardly just, breathe at times. I fa penala matua fa ta lava I nisi o taimi. Eloy returns on Wednesday. And she said, "Oh, you're sick?" I said, "Yeah, I am, but I'm okay." Fa penala tau no mai tina e mai yo lo te mai. I'm okay. You want to go to the hospital? Yeah, you let me go. Amata nga luenga I lolo I Henderson, Henderson, on Friday and yesterday and even today, I was so sick, but I was okay. Easter Friday, yesterday, But but penana ngalua because- I Henderson, langona lava le ma. I took my doctor with me, Au fa penana walu ma o avelo o tu. like for my.
Ele avesa pusa fola au na avela ufoma ima. Na o walu ma avela o fo mai. Hallelujah. Hallelujah. I take the in Christ in me, with me. Avela ke riso le to tonu ya chao. O lo ia fa tasima. The healer, the provider is in us. O ia le fa malolo mai, o ia le o lo fa penana fio mai mo. Not only that he's a healer, he's a provider, but also he's got the power. Ele ngacha o ia le fa malolo mai, o ia fo o lo ile mana. Whatever you need in life, Le ala me te mana o mia ile o la. he is able to do it for O you. ava no o ia ma fai na ia fai mo e. The things that you cannot do, O mele ma fai na e fai. the things that you think you can do it, O me fa penana e manatu te ma fai the na e things fai. that you hope that you will do it, O me lo ia lo fa mo ma fai na e fai. the things that you desire that you will have it, Me lo na nau ia lo loto e ma you fai. will never have it. Ele ma fai na e fai. Only Jesus can give it to you, Na o Yesu Kristo. because he's got the power. Hallelujah. Hallelujah. Stand on your feet. Tulai mai. Hallelujah. 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 Father, we thank you for today. Fa fitaita mai le nei tai. What an experience that we experienced, even the start of this day. O se langona matango fia le ile amatanga le nei tai. Father, we're so grateful for your word. Langona le fa ngai tia ona me. For your word confirms everything. Wa fa ma nia mai la upu me o We're not serving a dead God. Wa matu fa mana tuina le maliu Yesu Kristo. We know that our God is alive. Wa matu lo le tua lo matu au na yo lo And soi fu. even more than 2,000 years ago, Tu sa malelua afa tau sanga taluai. we still celebrate the Last Supper, O lo matu fa manatu ina pea le aso le tau sapinga mulumu. which is the covenant. O ia o le fengainga le. And not only a covenant, but a new covenant in you. Ele ngata o na se fengainga a le fengainga faule ya cha. And further, this is our hand of praise. A le matu pati le ya cha. O Pati. le tai. Not only that you are our God, Ele ngata o lo matu watua. but you are the greatest God, Au o lava o le tua anga le le. with the greatest power that is available O lo le mana silisili asa wa no mo i to matu. those that believe. E te mau te langona me o lo matu mana o mia. So everyone that has faith and believe in you So se tangata ele fa tua matali tonu ya cha. will have this power that is E available. ma fai na ya mau le mana le wa no ma ya. And as we proclaim the victory over this resurrection morning, Au matu tau tino ai ma matu tau le mana le Toetu we mau. declare to the world O matu tau watu le lalolangi. and Satan and the enemy, Ya satani manau. we are more than conquerors Wa matu manu malo ya. because of Jesus Christ Ona o Yesu Kristo. and the resurrection Christ in us. Mana lona Toetu. Father, we thank you Fa fetai tele tama. and we love you and we worship you Matu te alo lofa ya cha. because you are the mighty warrior that we Wa serve. o le tua matauti. Thank you, Father, as we declare, as we say, we testify because there's no one else but Him. Thank you, Father. Just close your eyes. Appreciate what He has done. Me wa ya fai mo. Mighty man of war, Yes, Father, we worship you. Lion of Judah. True. Hallelujah. We bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Hallelujah. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only
what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. What only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Put your hands together and Hallelujah. clap to God. Olau pesele olau tau tinonga le ya teia. This is our confession to you, O Lord. So that he will come and do what he can do. The The things that we cannot do on our own, but God is able to do it for you. And before you go home today, have faith and believe in God. Let go of our stubborn hearts, but have believe and have faith in Him, the one that has been resurrected from the dead. He has given it to you. Whatever you're struggling in, whatever your hopes are, whatever your desires and your longing are for, but God is able to do it for you. If what you desire is according to His will. Because whatever you desire according to His will, He will do it for you. It's not for selfish ambitions, but it's a desire to serve God. Now just put up your hand, your right hand, close your eyes, and say this simple prayer with me. Father God, I raise my hand to you. You understand every part and every bit of my life. The things that I needed to be fixed. There are things that you want me to do. But today, I heard about the resurrection power. And that is only available in you, Jesus. As I raise my hand, Father, I call to you. My heart is for you. My life is for you. Take hold of my life as I give it to you. From now on, I will live for you. I will trust you. And I will serve you. That is my prayer. And I thank you for answering me. In the name of Jesus, put your hands together and give Him a hand of praise. Hallelujah. 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 It seems that it's been a long morning, but we just started with you, and we thank you for that.
because you're here with us. Ona o lo iai o e whaatasi mai mātou. And we have the life that you have promised us. Ko iai mātou le ola lena e wholo mai. You came so that we might have life Le fio mai na ia mātou maua le ola. and have it abundantly. Mai ia mātou maua atili. We have it in you, Jesus. Ko mātou iai o Yesu And we Keriso. thank you. Mātou te whaafitai atu. And we receive it by faith. Mātou te lia il whaatua tu. In the name of E Jesus. suafo Yesu Keriso. Tufatasi o ao avela yo saupati ateia. Hallelujah. Taone te whafoi lo vi inga ya teia. Let's give Father, God we thanks. thank you. Fai yelo tapo inga le le taio. Yes, Father, we give praise. Hallelujah. Fai lo vi inga le le tuaso. Oh, I see the city lava ya. Tio ao. Tau atu ila o tua. Sile wow. Toi fafoi lo vingo lo patia teia. Hallelujah. 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 Dasa matotala. Na le mato vi ma mato fafetai ya toi. O fai lolo walofa. O fai lolo wangalele. O fai lolo mana matautia. Ele ma fai seoli ele ma fai tunga mau. Ele fai satani ona tafia o ele ali o sofua. O le wa e fa pe ona e tu manu malo. O le mato pati fa fe taile ya te oe. Hallelujah. Pati o tangata o manu malo. Mato fa pe atu ya te oe. Ele ai seise te tawia ele viinga. Wa na o ele tu e totas. Wa me o mato faia. Wa me o mato maua. O le vi inga o ele lo mato matai. O me wai foi. O anga va matale ni lo mato li ie. O nga luenga ma pisinisi o me uma wai foi e mato. Ia foi la le vi inga ya te oi. O ainga ma fanau lo mato li ie. O me uma wa mato ma wai ala la wina ma ya te oi. Mato toi fa pe atu ya te oi. Na o ia e te tau ia ilo vi inga lo mato atua. E te tau ya te oi. Before we go, we will say that. Thank you, Father, in the name of Jesus. It's a time we are say, oh, Yes. Hallelujah. Yes.
fo ia le vi inga ia te oi. Oi are fe vi tai au fa pene. Tai au le manu malo. Tai au na famaina i le langi satani mana au. Ai si ti ai le fua le tanga vai o le manu malo. Na vale valina le toto ai keriso. Le toto le fenga ngala. Na ngia ai kale varia. Se yo mai elo na malu malo na mana le nei tai au. Mama to fa beat. Eta tau lava ia te ai. Ilo se kalesia ilo stata ilo sfefia. A oe a keriso. A oe a keriso. Hallelujah. Wana oe a te tau ia. Te mato to e patipatia lo manu malole. We fire i mato. Yala le tai ao le totu. Ole viinga ia foi lava ia te ai. Tato woma la wa feel. Wa o le keriso lo tonu ia i mato. O le whamoe moe le manuia a tai au. Po whea mātou te o iai. O lo iai whatasi ma oe lo mātou matai. Anga leiva hanga o te toile ne yasu. Malolonga lo mātou li ia. Tātou malolo whatasi mlau fio. Fo tuai lo mātou li ia le tangata fōdro o te tono le tangata. E whamanuina lo fio so se teime lo langa le nei. Whapea nā fo ile ne yasu. O le vinga ia fo ilava ia te oi. Awai mai ia te oi mea umate fo ia tulava ia te oi. Wana oi na whaia mea umalei fo se mea na whaia lau o fio. Awa oi na wheta lai o na tino mai lea. Mātou walau. Ia vi ia lava oi lo mātou li. Mea le tu whatasi o mātou lima. Toi awa sa upate vi ai le tua. Hallelujah. 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 Ia, mai ni whaamanuia te lea so se au malo. E ia whaamanuia. Ai a whaamanuia foi. E leo la iti whamanuia. E matuai alanga, pe wheo ai tono pasi, pe wheo ai lungo loli, pe sava vali. E matuai alanga, le ta au manu malo. Amele, o le au la tato, o le au manu malo, wa malo uma tato ono Yesu. Amen. Te tu fatasilo au, ave sa upate mi, ai le tu ala le tai au. Hallelujah. Ya, mai ni whamanuia te tele se toro. Le manu malo o fo ina le kalesia e ala tu manu malo ke viso sa uni le hotele mai tasi lua tolu hip 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 tasi mo le manu malo o fo ia ma oe hip hip mai la yalo au tau whamaulunga tasi lua tolu. One more time, 1, 2, 3, to that. May God bless you. Olo iai dei puti olo fatali mai mo oe. Al tonai, olo faya la velo wainga le nei tai au. May God bless you all.